Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatly Müslüman betagandar, bugün sizler menen Al-Humazah surasyn turaqan dinöz. Andamyzy başlaýys. Bismillahirrahmanirrahim. Veylul likulli humazatil lumazah. Veylul likulli humazatil lumazah. Bu ayatdagy humaza jana lumaza sözlerinde ayrım uçurlarda zal tıbış menen humazatil lumazah dep okulup kalanıtlar kezeşet. Oşol sebepten biz zal emes balkim zay tıbış menen tak okuğanga köngül burabız. Humazatil lumazah, humazatil lumazah. Oşonda ile lumazah diyen sözde bu ta tıbışına toktuğan uçurda haminen lumazah deb to'xtaymiz. Keyingi ayat Allazi jama'a malan wa addadah. Allazi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. يحسب أن ماله أخلده. Ve yahsabu sözünde hana taqtıqarawız. Yahsabu mesela kim yahsabu. Oşonda ile malahu degan sözde haminen malahu emes. Oşonda ile akhlade degan sözde ayım usullarda ahlada jolsa ahlada deb okul qalad oşo sebepten خاطر اسمنن چارواكم براس أخلده كين جايات كلا لا ينبذن في الحطمة. كلا لا ينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. Tattali'u sözünde ayım usullarda ikinci joon bolgan totubuşdagı içke ta olup tattali'u je bolsa, birinci içke ta dagı ikinci joon taga okşop tattali'u dep okup kalat. Jana ayım usullarda bul ayn tıbışdagın tattali'u degendegi ayn tıbışdagı hamza aylanıp tattali'u dep taga okup kalat. Oşo sebepten birinci ta tıbışı içke, andan joon to tıbışı jana sözün akırındağı ayn tıbışını tolluk tak çıkarmak kelmerawız. Allati tattali'u. Allati tattali'u. Allati tattali'u alal af'idah. İnneha aleyhim mu'sadah. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. في عمد ممددة. Özünüzler körgönday ağır bir ayetin akırında hatı biçmen okuldu. Şol ağır bir ayetin akırında halarda tahta çağırı gerek. Misalı mumeddedah mescim bolsa hana çağırmasdan mumaddada emes, balki bir ayetin akırında hana çağırıp okuyuz. Allah Taala barımızga Kur'an-ı Kerim'de to'g'ri, yaxshi o'qib, amal qilib boshqalarga da yetkazishga yordam bersin.